Yes, hello my people, reka twizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'isi mwe mukunda Bernard TV. Reka nizere ko ukuboko kw'Imana kwakomeje kubana namwe aho muri mu bice bitandukanye. Mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kandi ibihe byuzuyemo amahoro n'umunezero. Nitwa Bikorimana Bernard. Breaking news. Uyu mwanya tuvugana ku isaha y'isa 6:23 wari uzwi nka Baritazari Engonga, umunyagineya Equatorial. Muramuzi cyane hano kuri social media, mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye. Uyu Baritazari Engonga murabizi neza yuko ni umugabo wavuzwe yuko yaryamanye n'abagore basaga 400, ndetse harimo abayobozi b'ibihugu, harimo mushiki wa perezida wa Guinea Equatorial, ndetse harimo abagore bagiye batandukanye. Ariko ikiriho aka kanya, uyu mugabo murabizi neza yuko mu minsi ishize yaje gufatwa arafungwa, ndetse bigaragara yuko hari amafoto ndetse n'amavideo y'urukozasoni yaje gusohoka kuri social media zitandukanye. Abantu benshi bagiye babona ayo mafoto, bagiye babona uburyo uyu Baritazari Engonga yagiye aryamana n'abantu batandukanye, uburyo yagiye akoresha mu bigendanye na sexual intercourse. Ariko uyu mwanya mu makuru tubazaniye y'aya masaha nuko Baritazari Engonga uyu munsi ntabwo akiri muri gereza, ahubwo yafunguwe. Urukiko rwaje kumugira umwere, rwaje kumurekura. Rero bivugwa yuko uyu mugabo nta cyaha kiriho akurikiranweho n'urukiko. Abagore muri Guinea Equatorial bakaba baje bishimye kumwakira, ndetse ni impundu mu gihugu cya Guinea Equatorial, abagore bishimye banezerewe. Ariko igitangaza kiriho, cyangwa se ubushakashatsi bwakozwe ku bagore yagiye aryamana nabo batandukanye, nuko nta mugore n'uyu n'umwe yigeze yanduza cyangwa se amutera uburwayi bushobora kwinjira mu mubiri. Uyu mugabo rero akimara kugera hanze ya gereza, cyangwa se hanze y'igihome yari avuyemo, yahise atangaza yuko agiye gukurikirana uwashyize hanze amavideo ye y'urukozasoni, cyangwa se uwashoboye kumwinjirira muri mashini agakuramo amafoto cyangwa se amavideo, akaba yayatangaza ku social media atandukanye. Nibyo kwishimira ku mugabo nka Baritazari uyu mwanya ufunguwe. Hari igihe abantu bagucira akobo, Imana iri kugucira kanzu. Abantu benshi bamukamiye mu kitoze, abantu benshi bagiye bavuga ibintu bitandukanye, abantu benshi bagiye bakora icyo nakita nka content zo kumusebya. Ariko uyu munsi ari hanze, kandi ntabwo afungishijwe ijisho, ahubwo ari hanze. So icyatangiye rero nuko uyu munsi agiye kuba yakifashisha inzego z'umutekano mu kuba bata muri yombi uwasohoye ariya mavideo akagera kuri social media nk'uko wayabonye, nuko nanjye nayabonye. So rero dukomeze kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza abakunzi ba Bernard TV. Mukore subscribe muri benshi, mukore share, ndetse muduhe inama ndetse n'ibitekerezo. Gusa hagati aho tubafitiye movie nshyashya, mukomeze mubane natwe. Genda bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nitwa Bikorimana Bernard. Ndabashimiye, muhahe kandi muronke, mukomeze kugira igicamunsi cyiza. Yes, hello my people, reka twizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'isi mwe mukunda